Hi viewers, nong nahin helam sago the Voice of Tiprahaste channel, Mr. India Tourism World 2022, Mr. MITHUN de Burma, bo Philippines thang tongo, Mr. Tourism World International Championship 2023 competition o Indian Ingui represent khaina bagai. Bini nogni simi MBB airport jora bo thangmani bin hima brina sonong beskongo romiti sitongo ani bagai norok naitungni suyawi sini opandana. Hello. Hi. We're getting late. Getting late? Yeah. Oh my goodness. Wish me luck, guys. We need to be hurried. Yes. Yeah. Keep me in your prayers and wish me luck so that I could bring the trophy back home to India. Okay, where is the car? That's our car. Where is the car? Tabuk jaring zak thana bagai. We've been luggage rock. Benyang a sister. Sabo. Nindar da thana. Bhai ma tangsan ni reaction tam sagar nindara. Thauni yo. Ha? Okay. Yang mana rok dai tongo? Ya kon ti tong moi. Okay. Auto hai kan ni. Acha sik minta matre ba. Omo didi. Okay. Are ek lobi khani abon pore lais nang kamal gado. Ha? Abon pore kamal gado thana mo. जोर काशिना जोर काशिना जोर काशिना আর কামাল দিদি না আয় হাদে 봐봐 오이 아마 능캐 जोर काशिना 나 플레이스 가 khani haba hasiri. 알았어. यार का सीधा ए बोर काने का आवता जोर काशिनता कोई जोर है এদিকে বেরোম বা আরন কাশি দিমা এদিক দিয়া চলো শর্টকাট এদিক দিয়া চলো শর্টকাট We have reached. tao lên đặt cơ rồi tay bẹc là sức tay bẹc buông năm cái tổ lên bao số đây màn tính tao tay Hey viewers. 정말 좀 정말 좀 nanya teh belana saya Kolkata na city. 4,000 है ना बेस्ट है Kolkata. আমাদের বখরা দেখুন। নিয়ে যাবো Hi viewers.
welcome to the Voice of Tipra channel. Today we are so excited to capture a multi-talented Mr. India Tourism World 2022. He is none other than Mr. MITHUN Deburma. Mr. MITHUN Deburma, you are welcome to the Voice of Tipra channel. Thank you so much. Mr. Mr. MITHUN, after a short while, you are leaving home state for foreign nation to represent our nation at the 6th editions of Mr. Tourism World International Championship 2023. Can you tell us in which country the upcoming Mr. Tourism World International Championship 2023 is going to take place? That will be in the Philippines, the city of Manila. Okay, India. Thank you so much. Thank you, thank you. Humble. And these are all his relatives. I think his grandpa, another younger grandpa, and these are all relatives. And Mr. MITHUN Deburma is going to leave Agartala airport after a short while. Along with him, I think his younger sister also accompanying. Probably his younger sister will be accompanying till Calcutta, and his father also came. Yeah, this is his father. This is his father. MITHUN이 바부랑 기시사 박사나 무슨 거 니니 사절라 타북 international championship 당이던 거 그러니까 아로니니 사절라 당으로도 이내 니니 법도이 bậc 원수 뭐 바탕 뭐 봐있는 그렇죠. 감노 여기 동토이 동거 जों गडनि थाने प्लेयार खायनाय ब जाते आरो थांगै बिनि वर्ल्ड टुरिज्म कम्पिटिशना ब कप्लाय खाय जिति फायनाय बागै जों सुरिदों. Okay. Kaya ni nasra tama ng bakaro kuno totomotor deng. बखाट थतमतों या तामखाय जों बाबि दंमाने थानाफोराव एकदम ताइबो बरक गोबां खायै मुखाय गेदारिं खायरना होननाय ओमफ्राय बाक्सानि काइलाबारि दङ बाक्सानि ताबुक जे इलेक्शन मुभमेन्ट जत फाइमालिया अ बागै किसिसा खायरकजाक ककरै तपन आनि बसा जिति फाइगांका जोङो दंथंनाय. Okay, bele. सुदु आं साजिंया सारा तिब्राबासि जायचिनि तिब्रासांगै ब्रं लग लग आंगु गार्जियन हिसाबै आंगु दंथंनाय. Okay, हामबाय. Okay, ang bini koraksa dainang sanatang tongo. Nang Mr. India, Mr. MITHUN Deburma ni bini busung ini. Tabuk bo Philippines tangi tongo, Manila bo international pageant, and it's international championship bo. Nang bini busung ini, tam sana musung. Hambai channel no tam singpung The Voice of Tipra. The Voice of Tiprahaste belai ke hambai channel no tam himba o jora kahamo hai जों बै बाक्सा मानजानो फाइमेन बागै तान बाय के चिनि बुसु MITHUN Deburma स्पेशली बनेखे आनि बायनि बुसु दैट मीन चिनि बुसु जों बेलाय एक्साइटेड जों बेलाय दंथकजाक तामनि बाय के चिनि बिलाबेट MITHUN Deburma ब Mr. India tourism ब चेन्नई अलरेडी सक्सेस फाइजा गताबु फिलिपाइन्स थां दङ Mr. World Tourism World competition खायन बागै आवन बागै जों बेलाय एक्साइटेड तामनि हिमबा अ लाइनो बा अम हाय केरियर चिनि बरक कम ख आर जों सुदु दाबु चिनि बरक मिलिया बन जतनि बागै कम्पिट खायन थां दङ अवन बागै जों बेलाय दंथकजा जों बेलाय एक्साइटेड बजुदिन जतनि आशीर्वाद बाय कप्लाइं फाइके जों तेबो दंथकानो हुल तिब्रासांगै हुल इन्डियानि इंगै जों जतन दंथकाय हामबाय Bele हामबाय आं यामान हाय थांफिनाय बिनि ate koraksa busuno bin busuna angka and hi welcome khayo nana lamsoko sini The Voice of Tipra channel nang Mr. India Mr. MITHUN Deburma World Tourism nang bini busungine botabok tini bo
Manila Philippines ni bakak thangai tongo international championship world tourism ni boaro competition no manjana bagai tabo nang bini busu kusungui nai nang ketam sana musung belai hambai voice of Tipra channel no ano kokno sungmani bagai ang asole belai excited sini suk Manila thangi tongo sini India ni representative bangai tourism world ni bagai abon bagai belai tong thokjak sudu ang simia sini poribar sini nukung sini taku jotono tong thoklajak bini osam kaham nugui bo korokta taisia obedience rai bo belai chrai nismi no kok khanawo abon bagai sing belai tong thokjak bini o thangmani abo success singui haina hai singno ma khangsing rethung tai singjat tai waisa tebo kha tunglai tebo tong thok malai ni bagai sing kaitoni thani bo surinai asuk no hambai okay tini je competition thangnai sini MITHUN debarma MITHUN bini manang gisa sangnai mini sajla ara competition tangmani no nugui eba nang tabono sujara anai ro family bagai eba tak tini o nin sajla tambo bahai nini khani kokro tong sanada musung gisa sakesa tini o MITHUN tini o Oke, pokoknya nunggu tanya ningku. Apa nang aja? ambai nang ke bini moyong ini nang ketam sana musung bo tabuk changene belekeno chin bagai makhang sungrekha chini specially chini Tiprahaste rong bagai chin do phano belekeno kusugo kasarka sunu afruno kusugo kasarka bo India ne ai chin Tipra ningine bo India thangene represent thaipuro afrun chin bagai belekeno makhang sungrekha chin do phano botak ke bo India ningine bo Filipino বাইরেও থাঙিনি বডি প্রেজেন্ট খায়া থাঙম বেলাখেনো খাতং থনানি বাগै বেলাখেনি চিন বাগै টং থনানি সাবো गाबोन बागै सिं बेलाखन बागै हाब टं थबो दै हामबाय nang bini nana kusungin nang ketam sana musung हामबाय मिडिया रंनो साना मुसुक माखातो आनि सुकुङै आं मा सानाय बेलाखन सों टं थगो थानाय अक्ट'बराव बो जिदि फाइग्या काता बो फिलिपाइनो थाङै दङ बता बो काहाम कनि सक्सेस का फाइदों सिनि जतनि मोखां सोगनि थों आसिग हामबाय ambai tak preparing tong thana bagine sini MITHUN tei kisa lo tong khana bathangnai departure sangai nugui tongo kaise result to manai no bo taisa kipili sini Tiprahaste kipili te kai dog no to channel ni bising te wisa ro kuthum nong gathering khai ni sing laching nai to yang departure umum ke departure MITHUN batek solo ke thangnai ang tini airport India no represent kana bagai ang Philippines thangi tongo abon bagai ang tabuk airport phaja de tabuk thanai aro thangge nang hastini lukung natam kesana musung eba mas India natam sana musung ang hastin lugurong na bono sana musongo borok ani bagai suri tongtung because ang norong ni suni mognango ani health actually ang lumui tongani sak sori asa khamia haipano thana nangmani ba but haipano ani bakhawo ang strong kenawe ang tini happy moment kana thangi tongo ang bakhawo positive thinking kana ang thangi tongo so that ang kaham keren ke thangi perform khai hai mantung
Okay, sing nana musungo nang kaham kuna success sing pai. Thank you so much, Hambai. Bye bye. Bagai nin nung tayo isa hai hai Tiprahaste ni boro mo tam ko kesar kelang nai tai tam ni bagai thang nai aba kita srai srai ke kelang nai belai kinja Hambai pinano sangat je night kano first ni sing na jorai tangonong ni chenglang by belai kana kamzak ni yapor and tapos ni ang Indian represent hanang thangai tongo Philippines so aban bagai no ang flag of Asia because agi puro tang state no represent kanya one national competition no tapos ang Indian no represent kanya ga je jaga ang title mamani tourism bol Mr. India tourism bol ga jaga ke worldwide nai te bisa tago agi pokna sera India o je no represent kena abu bahai klai khang choboi ne bahai klai chance khai aba a jaga thangi shogai nang ke first of all nang national lo ma thangai national la thangai nang je winners যদি না উইনার কে সিমিস আ জায়গা ক্যান্ডিডেট আবো যাব আর কে যে জায়গা চিনি যে তাবো 33 কান্ট্রিজ ফাই দং আ জায়গাবো আ যে কান্ট্রিজ নি বড় বড় আ জায়গা বংনি বংনি কান্ট্রিজ নি বংনি আ জায়গা নি বড় উইনার রং আং হাইকে ন কে তাবো উইনার্স বাই উইনার্স কম্পিটিং নাই মিস্টার টুরিজম ওয়ার্ল্ড Bo Philippines ni bekak Manila Philippines ni bekak bo lam runai. Te kisen olor khana bo thangnai. Tinor sok paijak media person ro bono kogrok nai tongo kogrok sing tongo Ini bosala Mr. India ang thaiman ulo Tiprahaste wo nong ni sini mung mane bahai ka borok ni je kaisa tong thong mung je norok bahai klai ma ka je bahai ke borom do zakha belakino khatong khajang kha Mana Mr. India ni buma MITHUN debor mane buma amti ro iko nasi dia ti usara ke namle ida apur bukan ro bahai mato tahu bahai no hai desa pai phine bagai nin busala no sorry we asirbat ni kurum bola belakina hambai and excited plus pressure bo then acha haya hasil lukun sagari tahu je international patai na thang tong chini hasini athukri tama tourism Mr. Tourism World amno regi nini bukha bahima tong tabu abno regi abona thaji samani hai no excited bo plus also pressure bo hai kana at the end of the day ang ani performance repura ang enjoy khanai because all moment and live bota shop back luck ne also go and sujak nai jungbo khaklainai hasil lukro boni bagi tebo mutai kaitor thaika Allah boni bagi suriwe hastini raksha bo sujanani laito tebo tai kaise sung tongko recently madra shubani toke amon hoti Tiprahasar no belakin emotion hawa nanjaka heart touching amna tu yang jora karif no paithak bono kisibin jora mana sine amna tu bonang sunungnai nini madra shabani je toke recently mani amolukrok ni hawa so belakin heart touching sungmukha comment go amna nini amsuk nini je acting ra nini krok se actor go amati ni bahai ma tong zakha tabu mane ni positive tam man kha atokni yak mazra saboni topic hagman yak lo tabu sujara positive response tamane tam bagi ke a toke o abo bas toke simi boy actually abo kaisa social message abo once you like and tam bagi abo young generation bagi musen tai tongo and all age buma farang no boy kurang kibi kelang na bono robli na movie wo so kubung man mix aba jaga wo shouldn't thai social media and normal belegan hambai mazra sawni ani auto keno bono ro kamsak mani bagai and tabu ko para param sayo thami muzabi tongo and tebo financial rogo bo nai dunia wants to and mazra sawni na nai pero gitu ni Tiprahaste channel YouTube channel asa
Umbai lokoro khonaroknai tongkhe chini.